Sengbhalang baper ka rilum garo bakentup ya ke ADE, GSU, AYWO, FAF, FKJGP, TGCSU, bat ke FKJGP, TGC Cell, ha ke arpasau terek yayong arja arpasan, kila pelong da ke Shong Kyllaiñ Myngngor, ha phyllaw jong ke office rekam ke Garo Hills Autonomous District Council. Kani ke Shong Kyllaiñ Myngngor, ke long kumshi benta bandawa ya ke District Council, bahkan penbet la ke jong ke electoral roll, jong ke Garo Hills Autonomous District Council, ban penstet ha ke ba ban pen utlong ya ke Garo customary law, ban pentrekam yang financial rule, but ya ke service rule, ban thau no ya ke public account committee khnang, ban pentikna ya ke jingtrekam ke bakhoi basuba hapo council.